Maya payabak po kay kayo. At syuta na po kay kalimanan Domingo ng Kwaresma. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari pamilya ng Sarda sa Luz Medina, BJ Lagman, pamilya ng Max and Susan Erana, the Commentators and Lectors Guild, pamilya ng Alex Santa Cruz, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Soto Pineda, pamilya ng Librada Agustin, at pamilya ng Marina Chodoro. Paraking aldoning kebaitan dari Benito Cruz, paraking special intenciones daring makatuki Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Micael De Jesus, Mary Ann Soliman, Jonel Pamintuan, Noemi Lusong, Ofelia Reyes. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbol, Alan Simbol, Prumencio Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Orense, Mario Pasyon, Remio Pangan, Dan Michael Manlutak, at ding sablang kapatatang masakit. Paraking pamanantabe at proteksyon ding ning banal espiritu karing pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josepina Guevara. Paraking alanganggang kapainawan daring kapatatamong mayangong nabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Mariano Campo, Nelson Garma, Angelito Lacap, Herminia Pesaico, Janus Nuku, Amor Lim, Jenny Pineda, Monico Velasco, Antonio Dima Andal, Onofre Villanueva Sr., Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Mario Benson, Amy Ko, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio at ding alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, paraking kaligtasan daring kay katamong mayangong nabiye, at king kaligtasan ning kay katamo balang metong laban king COVID-19. Paraking malagwang kapaldanan daring kapatadtamong niepektuan kaniting coronavirus. Paraking muna man king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya at paraking kaligtasan daring kay katamong frontliners. Siklaw tapo, pangadyan tayong oratio imperata, laban king COVID-19. King lagyunigig pa, pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kayo, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kayo, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi king kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdala ng dakala kasakitan kay kami, at may kamateda karing dakala tao. Adwan mingeni kay ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kay kami, ing makahulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi,
Palusukan mo yung masabal, miting metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mitutukan, manintong panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansani. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing may salunan, ban makasuyula karing masagit, ang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ting kaisipan at katawan, pasiknangan mo lang yung pamagtagulaling dari sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pa bren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila ring miyawa na, umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la reting lilingap karela, pagkamahalan mo lang alang hanggang kapainawan, etang miyaw na biye. Pagkala mo kay kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para kingi kakayap ding sabla, at ban makasawap kami kareting mangailangan at pakalulu. Manano na sanang paulin ng masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon tayran mo kami, king pamagbayong lub at kabanalan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalang napuning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sabi sa wiling aklis mi kaya ka, yung kakulangan mi. Niyabagkus mo kaming ikapos, yung sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. King Lagyunig pa, kung King Anak, kung King Espiritu Santo.
King lagyan ng impampo ng anak ang ng banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatili kay kayo. At kaya kaon kami Kakaluguran king kataymikan daring kay katamong bilubluban, kanakantalang ngeni at sisyan, ding sabla tamong kakulangan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, dinatang kaking kay kaming yato, eba natulan na, nun eban iligtas na. Ginoo pakalulo. Ginoo. Yesu Kristo, sasabihan mo kay kami, umena kayo at nami kakasalang pasibayo. Kristo pakalulo. Kristo. Ginong Jesus, potang mi kakasala kami, iangat mo kami at titimawa. Ginoo pakalulo. Ginoo. Ing Diyos, sa mayubayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning biye, itiya ing maya pabalitang paramdam mo kay kaming heni, kapamilataning mabiye mong larawan ni Yesu Kristo, ing lugod masikan kay sa aking kamatayan, at pag nasanmengye at lubos mi bayo ing palpikasala. Bustan mong enakemye king milabas ming pamikasala, no itimawa mo kami alang-alang king biye at lugod. Pagkaluban mo king pusong mapamakalulu king metong at metong, antimonong makanano kang meging malam at malugod kay kamikan. Itingan po aduan mi king kapamilatanan, Kristong Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. Magsalita yung Ginoo, aginawang dalan, libutad ning dagat. Metong apidalanan, libutad ning mapanganib adanuman. Delane ing mayupayang armada, king kasiran. Ing armada, ring karong panggera at kabayo. Mirag sala at kapilanman, ena pasibayong talakad. Anti ingapining sulu, mitdala. Kalingwan nyo nala, ring bage, menga papauna. Kareti, ena kayo manalakaran pa. Panayan yu ing bayong bage, akakong daptan. Papapalyarin na, ngeni pa, akakit yun no. Gawa kong dalan, libutad ding ilang, at dinan da kayong batis, amamagos king disyerto. Galangan dako, agyang ding mababangis sa animal, ding asong gubat, at ding ayo pa ostrich. Puriyan dako, potang payagusan ko la, ring batis king disyerto, banmunyeda nung karing taong pinili ko. Ila ring taong lelangan ko, para king sarili ko, at ikantara kako, ing kapuriyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, tuneping makapagmulala ang depat ning Ginoo, para kaya kami, mesaya kaming emonan. Tunepin makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem. Balamuwari maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta king tulami. Tuneping makapagmulala ang depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emonan. Kanita ngarang sinabi ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela, binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat no para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala ang depat ning Ginoo para kay kami, mesaya kaming emonan. Minawa kay sanang pasibayo o Ginoo.
Anting danum ababyening uran, karing mengalaging ilog. Detang menangis, inyang tatanamlo, sukat lang magsaya, ngening pupupullo. Tunay ping makapagmulalaing depat ng Ginoo para kay kami. Mesaya kami ngemunan. Detang tatangis, kabang daralan do, ing bining itanam do, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakaro, ing karelang pupul. Tunay ping makapagmulalaing depat ng Ginoo para kay kami. Mesaya kami ngemunan. Pamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karentao, Pilipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king meto nga bagay, tutong maulagaw. Itiyat alwa, nune, ako akilala ke i Kristo Jesus, a Ginoo ko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan kong antimong alang kwenta ing sabla, akam tantiasana i Kristo. At lubos kong biyabe kaya. Mi pabanalan kong king kapamilatan na ning nanumang kapanintunan king kautusan. Nune king kapamilatan na ning pamanyang pantaya kang Kristo. Itiya ing kabanan amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, yapin ing akilala ke i Kristo at panandaman ko itangupaya na ning pangasubli ng medye. At ing miyabi ako king kasakitan na bang milupa ko kaya, king kamatayan na. At ayasahan kong ako mismo, miyabi ako, king pamanyublirang meding mete. Eko sasabihan, king ikwakungan tinggap iti, o king ako, banal na ako. Ekupin patugot, magkapilit, bang akwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwanan ako. Wa kapatad, eko isipan king ikwa ko ng apakirasan. Dapot, in bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko. Daraptan ko ing saglang agyu ko, bang pakirasan ing atyuk ing arapan ko. Inya, pupulayi kong matulid king pakirasan ko, bang akwake ing premyo. Aalang alwa, nune ing biye alang angga, karing banwa, ayayawos ning Diyos, king kapamalatanang Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakat tapo ba ang parangalan ng mga ipabalita? Itangan po,
Sumisi kayo at mabalik-lob ka na ako, king mabilog yung puso. Huling maganak ako at mitmong pamaglunos. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king maya pabalita at pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, mintay Jesus king bundok daring olibo. At kabukasan na bakamaranon, mintayang pasibayo king templo. Lepitan dering sablang tao ka rin. Linuklok kay Jesus at tiro nala. Delare king arap na ring talaturuning kautusan at ting pariseo, ing meto nga babaeng merakap makipangalugod. Te patalakarande, ing babae, king arap da at ngara kang Jesus. Maestro, merakap yung babaeng iti ang makipangalugod. Agpang king kautusan, inutos na kay katamong Moises, king ing antikaniting babae, pati niya king basibas bato. Nanay nga sabi mo tungkol kaya? Sinabi ra iti bareng pakirakpan ban atin lang abusbus laban kang Jesus. Dino kuya Jesus at king kapamilatanan ning talirina sinulat ya king gabon. Sigiran de king karelang pamangutang. Inya inarapan na lang Jesus at sinabi na karela. Ing nino mga lang kasalanan kay kayo ya ing munang masibas kaya. Dino kuyang pasibayo at sinulat iya king gabon. Inyang dimdam da iti may kolang tunggal-tunggal. May gumpi sa king matuang dili. Jesus na mo ing melakwan ating babaeng makatalakad arapana. Minat na Jesus at nga na king babae. Nula ka rin. Alawa ring bitagan metong man matol ke ka. Nga nang metibad, alapo Ginoo. Nga nang Jesus. Ako man, era ka atulan, makona ka, at ena ka, ni kakasalang pasibayo. Pakabalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Makapanahon niya pa po ang gangeni ing amanong sikat abalo damo. Iti po ing amanong Marites Ewaribo. Marites sa makapatungkulan, king chismis, king balita, o king kwentong latest. Usong-uso pa rin ito at tayo hindi nagsasawa dito. Marites, buri ng sabihan, Mare, anong latest? Mare, anong latest? Sige, napin po. Ako na mo po, nepo. Ako po, king kamatutuanan, ala pa po talagang exact date ing pamaglipat ko, king tutuking lipatan ko. Pero baliw bang kini king St. Jude, kalat na nung kapila niya lilipat ing bariyo? Ang Marites sa exact date ng pag-transfer ko sa susunod na assignment ko,
Lilipat na ako po pala, agpangking chismis sa kakalat, May 11 kano. Ang iba sinasabi nila, May 10 kano. Atin papin po, May 15 kano. Taya kong wedding, tanda na nyo rin yung numerong sasabihan ko. Ito pa ang pinaka-latest, May 2, ang aga. Ano ba talaga ang latest? Aminan taman po at ali, whether we admit it or not, lalong-lalo na po kay kayong laiko. Metong po karing manyaman diling mamarites ewari, ilapin ding pari. Bato-bato sa langit ang tamaan nga sana. Aminan taman at ali, lalong-lalo na kay kayong lay, kay kayong laiko. Ing metong karing manyaman diling mamarites, ilapin ding kwentong pari. Nung burime ka nung gisingan, ing metong ataong mamatok ba? O ing metong ataong alapang tudtud, ing imarites mo kaya, chismis tungkol king pari. Nung burime ka nung gisingan diwa o panimanman, ing metong atao, ing imarites mo kaya, alang aliwa, ing chismis o ing balita tungkol king pari. Bakit? Kasi putang sinabi tamong pari, banal, wari. Banal ya dapat. Makanyang tamo lawe king pari. Kasi pag pare, dapat banal siya. Pero king kamatutuanan po, king kamatutuanan, anting tao, ing pari, eya exempted king pa magkamali. Anting tao, ing pari, eya po exempted king pamikasalan, ewari. Atin na pungaws di ngaliwang tao, karing paring migkamali. Atin na pungaws di ngaliwang tao, karing paring mi kasala, ewari, nanuya. Mi sakab, ngara. Mi sakabya, ngara, ewari po. Ako po, anting meto nga pari, atin ko rin pong daramdaman, amarites, karing aliwang kapadadapari, tungkol karing may nga sakab at magkasakit talakad. Pero apansinan ko mo po, baloyo, anting pastol. Apansinan ko mo po tungkol karing pari. O ba't karas karing pari? O ba't bala mo mas magana kalaret ang may sakab? Well, masyado yung malawak, itingamanong magana ka. Palitan tayo po. Mas mabababa ang loob nung mga nadapa. Mas mababa lalub ding bisakab kaysa karetang ing feeling da at no ping kasyas talakad. Dimdam tayong mipas sa ebanghelyo ngayon Domingo. Mamarites de ruguring pariseyo at eskriba ining babaying medakap aktu king pamikasala king Ginong Yesus. Nepo, naningit se naging pamamasa tamo. Antida mo waring sasabyan o sasambitlan. Dating pariseyo at eskriba, alinapit kang Jesus na ngaramawari kaya, Maestro, Jesus, atin kaming marites keka, o ining babaye, may aktuya, makipangalugudya, agpangking batas tamo, Maestro, agpangking utos ng Moises, ewariring makanyan at taong mikakasala, dapat lang basibasan batu ang gaking matela, nano nga sabi mo, king marites mi keka, nga damawari, ring pariseyo at eskriba, king Gino. Apansinan niyo po, ing meging pakibat na ning Gino? Apansinan niyo po, nung nano ing gewa na ning Ginong Jesus? Ene natulan itang taong di kasali. Ene kinonde na, nune lunos, pakalulo ing pepakit na kaya. Oo nga naman po, nagkasala na nga. Ibababa mo pa siya? Nadapa na nga, lalo mo pa siyang ibababa. Nanong masanting gawan? Anong mabuting gawin dito? Tulungan mong makatayo. Akuha na ng mihisakab, nanong kekang gawan. Diyos ko, sopan neng talakad. At wag yung mag-asta ka, at wag yung mag-asta ka na para bang malinis ka, o walang dungis ka, o para bang ang taas-taas mo. King makanya na spetula po, migkulang. Ding pariseyo at ding talaturuning kautusan king mipas sa ebanghelyo ngayon Domingo. Ing lawe da kasi king sarili ra,
malinis la. Inyapin sa delade kang Jesus Itang taong misakab, itang babaeng misakab. Ing lawed aking sarili ra, alalang dungis. King sarili ra. Ing lawed aking sarili ra, malinis la, alalang pamikasalan. Lawan niyo po, nepo. Putang alimbawang impisa sa biyanta mo, ilapin po ring taong mapagmatas. Puta pong impisa sa biyanta mo, ilapin po ring taong mayabang. Ding makanya na klaseng tao, king kamatutuanan po. Ilaretang taong eda akakit ing sariling dungis na. Putangin bisa sa biyanda mo, ilapin po ring taong mapagmatas mayabang, ilapin din ding taong king kamatutuanan po, eda akakit ing sariling dungis king sarili ra. Taong paiba, kumbaga, itabang, yan, hindi ko katulad yan, naramimisip. Pero king kamatutuanan po, ding makanya na klaseng tao, ala naman pong kayaliwa, karetang lalawandang mababa. Nepo, kalupa dala mo. Alalang kayaliwa, karetang tuturing dang mababa. But they decide not to pay attention to it. Deny da, wari. Sabi ra po, ing kalaraman kanu, aaldoldong sasabihan. Ing kalaraman kanu, aaldoldo, lalawan mo. King kamatutuanan kanu, maging tutunay kanu kanita ita, kay ka, ikang tao. Kasi akasanayan mo na aldoldo, ing kalaraman. Kapag ka may kakilala po tayong taong mapagmataas o taong mayabang, pansinin po ninyo kung ano yung nangingibabaw sa kanila. Akala mo kung sino na sila. Ang tingin nila, ang taas-taas nila. Pero ang totoo, gaya ng sinabi ko, wala naman po talaga silang ipinagkaiba sa tinitingnan nilang mga mabababa. Mag-ilusyon lamo king totoo. Nga na po ning mipa sa ebanghelyo, at no po king kalaguri nga manong mitunggen king pamamasa tamo. Di no kuya kanong Ginong Yesus. At atin niya po kanong sinulat king gabon. Na po, bakit? Naning sangkan, at di no kuya Ginong Yesus, at kay batatin niyang sinulat king gabon, nanong rason, nanong dahilan? Baluyo po, king kamatutuanan po, di no kuya at sinulat Yesus king gabon, ban kanita malis kaya ing atensyon at alina kitang babae. Kasi umeda ning basibasan ba to, itang babae ang gaking Mateo. Ako haya, di no kuya, kunyari tinang susulat king gabon. Inya pong mag-aaral kayo pa seminaryo, kitang minayti king Professor Ming Pari Father, ano po talaga yung sinulat ni Jesus, ni Kristo sa lupa? Bakit may isinulat siya? Ano yung sinulat niya? Nanang may kibat kay kami, ni Professor Ming Pari, king kamatutuanan, dinukuyat, sinulat king gapon, ban kanita mo, malis kaya ing atensyon. Uling ing atensyon, daring pariseo te skriba, ketang babaeng misakab. Ban kanita manaliwala, kasi babasibasan dan Nga na. Makabaltugan la po, di nga manong tinunggen na, o sinabi na ning Ginoo, karing eskriba at pariseo, karing talaturuning kautusan at pariseo, nanong sinabi na ning Ginoong Yesus, ing ninumang kay kayo halang kasalanan, sige, yang munang masibas pa to. Ninuman kay kayo, ingalang bayid kasalanan, sige, pasibasan yet. Let the one among you who is without sin be the first one to throw a stone at her. Pero alam may masibas. Bakit? Kasi king kaurasan na ita, ikit na ang yang ila magkamalila. King kaurasan na ita, ikit na yung sariling dungis da. Inyapin po nga na ning pamamasa tamo, tunggal-tunggal karela, mekola. Manibat ka no king peka matas karela, ang gaking peka mababa. Umalis sila isa-isa. Magmula sa pinakamataas sa kanila hanggang sa pinakamababa. At tinda mo pong haos, king makanya na dapat karing tao, nano, karma yung haos tamo, king makanya na dapat. Wari po nung naming tenan mo, yung pupulan mo. Nung di napat kang mayap, sobradong pupul kang mayap. Nung mitanam kang marok, sobradong pupulan mo marok. Basurang itinapon mo sa ayaw at gusto mo, babalik at babalik din sa'yo. Hindi man ngayon,
ako'y naniniwala sa takdang panahon. Pag nakamo po, king balang metong kay katamo, maulaga po na dapat balo tayo po nung nuka rin tayo talaga lulugar ang sarili tamo. Na po? Maulaga kay katamo na dapat balo tala rin kay tamo. Ding kakulangan tamo at naking kaulaga anting tao. Anting talatoki na ning Ginoo na dapat balo tala po rin limitasyon tamo king biye. Paalala lang, wala ni isa sa atin ang malinis dahil lahat tayo ay may mga bahid dungis. Wala ni isa sa atin na sobrang linis o malinis dahil ang bawat isa sa atin may bahid tayo ng dungis. At ang tanging makapaglilinis lang sa atin ay walang iba kundi ang Diyos na mahabagin. Nino man ke kayo ingalang kasalanan, yaing munang masibas batu, kaniting misa kabatao, at alang may masibas. Bakit? Kasi po gildila. Kasi ilaman gildila atin ang pamikasala. Baluda atin ang pamagkamali king sarili ra. May yakit na naman po king kagatamang bipas sa Ebanghelyo ngayong Domingo, ing degulana, ing lawak na, ing lalam na, ning pakalulu na, ning lunos na, ning lugod na, ning pamamatawat na ning apong Ginoo. Na po? Ing Diyos ay guilty. Inya sinabi na po, ketang babae, nana umena ka, nana. Ako man, daka atulan. Makapagtaka mo po. Diyos ya, pero iyaman sinabi na, ala kong karapatan, ban kanita at tulan da ka. Umena ka, nakami kakasalang pasibayon, nana ketang babae. Pag anaka mo po, king balang metong kay katamo, nga ako kay kayo, alam metong man kay katamo yung malinis, ulingin balang metong kay katamo at inyang sariling dungis. Dapat nibabalik tamo mo ulaga pa nga tao, king kapamalata na po ning lunos na, pakalulu na at lugod na ni nga pong Ginoo. Napansinan niyo po, king mipas sa Ebanghelyo, at iti iyalis tayo, king sariling dieta mo, imbes na rugo basa na katamong bato ni nga pong Ginoo, ing balang metong kay katamo, uling balo ng makasalanan tamo. Imbes na basibasa na katamong bato ning Ginoo, nano po imbesibas na kay katamo, lunos na, pakalulu na, lugod na, pamamatawad na. So buri ng sabyan, ikaman, na kanyan man. Talagad kanyan ba? Sasalban tayo po. In Diyos, pang may payan tuto, inalangking banwat yato, at kang Jesucristo nga nakabagto nga ginutang, kaya ngagliging upayan ng Banal Espiritu, bibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at nikot-kut, tinipaya ka ring mete, ing katlungal dos inubliyang mebye, paitas siya banwa makalukluk, wananing Diyos, pang may upayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, baan mo kung ka rin mabye, ang pong may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, at king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasubrirang meding mete, at king di alanangga. Amen. King lugod na, ing Diyos, pag nasaning parating, bayo, ing yato. Ipanalig tala, king pakalulu na rin kay katamong nasa, at ting nasa na rin kapadagtamo. Karing balang kayo donan, ngayongan pong manigabu, ginuning biye, kay kake, manalig, ulitan niya po. Ginuning biye, kake manalig. Para king Santa Iglesia ang kalukuran mi, ban king yatong maging metong yang lugal at metong atanda ng kapatawaran at pamikasundo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginuning biye, kay kake, manalig. Para ka ring manatol at miyatulana, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, kay kake, manalig. Para ka ring sira ti bale-bale, at para ka ring pamilyang misasan metong manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, kay kake, manalig. Para ka ring mesugat pauli ning kasakitan ning diye, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, kay kake, manalig. Para ka ring atsuking kapamahalaan, dinandasan ng pansin, ing pamangailangan ding tao, at elulupigan ning ninuman, ing karelang upaya,
Manalangin taking Ginoo. Ginuning kay kay manalig. Para ka rin komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayang tatanggapan, ing ninuman king mitmong ganaka at lunos. Panalangin taking Ginoo. Ginuning kay kay manalig. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin dating makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Dus Medina, BJ Lagman, pamilya ng Max at Susan Herana, pamilya dari Alex Santa Cruz, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya Soto at Pineda, ding pamilya ng Librada Agustin, at ding pamilya ng Marina Chodoro. At para king Aldo ning kay Baytanang Benito Cruz, para king especial intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Micael de Jesus, Marian Suliman, Jonel Pamintuan, Noemi Luzong, at Ofelia Reyes. At para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Alan Simbul, Frumencio Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remio Pangan, Dan Michael Mandutak, at ding sablang kapadaddang masakit. At para king pamanantabi at proteksyoning Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at king pamilya dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong mayango nga biya, lalong-lalo na di Alfredo Sr., Norma, Mark Herald, Ernesto Sr., General Amado, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Nelson, Angelito, Herminia, Janus, Amor, Jenny, Monico, Antonio, Onofre Sr., Feli, Esperanza, Remedios, Mario, Emi, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ng makagalagapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginuning biye, kaya kake manalig. Ngeni at wan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, pasalamatan ta ka, uling kiramdaman mo kami, at bakit mo kaya kami, ing mapipapatamong pakalulo. Itingan buha duwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daw, matanggap ya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuit, indaong karinggamat mo, ikapuri at ikaligay ng kayang naglo, hindi katayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong darawon mi, ilakon o ring kasalanan na ring dirinan mong sala, king kasalpandayan ng Kristyano. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginuma. Amen. Ing Ginuma na tiliya kay gayo, At kaya ka ang timurin, iyat na yo ring pusuyo, makayat na no ang ginu. pasalamadan tayong Ginua Diyos namo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kinalanganggat lubos mayupaya. Aduan mong ipasyag ming kapasalamatan ni Keka, kapamalataning pamagtimpi miking sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, at apat-pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingatsuk ing kagipitan, ing kayapan mo kay kami. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka at ngaming ang pupuri. Tunay gapin banal o ipay, king panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu. Banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko samduk king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakay ka. Piraso ni at binyene karing kaying disipulo at nala. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang may pasalamat kaya ka, at binyin na yung kalis karing kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Nami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, di lang kapi gaganakan ka na. Ing misteryo ning kasalbantayanan.
kami, gaganakan mi, o ipa, yung kamatayan at pamanyugli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka, iting tinape ng diye, at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang, talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusudo, king katawan at dayang Kristo, ti ipuna na kaming anting metong ming banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato pan miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ting sablang pari. Ganakan mula naman ding kabadad ming bepainawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyango na biya, lalong-lalo na, di Alfredo Sr., Norma, Mark Herald at Angelito. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kenan. Gawan mo kenan karapat dapat magkamit king biya alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen, ing Duning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol ding sablang santo. Isan Judas Tadeo, kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king keka baning panawon. Puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesukristo, kay kaming anak. King kapamilatan na, kambena kaya ibang mayupayang kagumning banal na Espiritu, pupurian dagat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Ginipun ti mga anak ng inampuning kay katamong mapaglunos sa Ginoo, maus tamang inikaya karing amanong tiro na kay katamong. Ipamihayang sumawa, Nisumangin lagyo, datang kay kami, hingkayarian mo, ipamigwan ang loob mo. Katitiyado, aking banwa, ipamigwan ang loob mo. Ating patawad mo kay kami, isalang keka. Aming pamatawad ni, karing ikasal.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon me, ban king kasaupanin kay kang pakaludo, parati kayong may ikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming dalapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Emo, sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At mamayapan me ang ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, Antimonin. Ipakit tapungening mika kametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Ngayon kay katamong mapagtulo sa Ginoo Yesu Kristo, ngayon kordero ng Diyos sa minalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, matangpantanggap kaya ka. Dapat tsekas mo niya mo yung amano mo, pumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tayo. O lubos mayupayang iba, kapamilatan na niting sakripisyo, parati kaya sanang manatiling kasanmetong ng Jesucristo ng anak mo. Apirarakayan mi katawan at daya uling ingino, nginit manggaman king alam angga. Amen. Lukluk tapo saglik para kayong makuya da kapabaluan. We shall have the last of our cluster station of the cross, followed by the celebration of the Holy Eucharist on Friday, April 8, at Cluster Phase 1A, with the Lectors, Commentators Guild, and the Companions of St. Jude as support organization. The schedule is as follows: 4:45 Holy Rosary, 5 p.m. Station of the Cross, 6 p.m. Holy Mass. Let us join the Cluster 1A community in the observance of these Lenten activities. The Chrism Mass or Mass of the Holy Oils will take place on April 9, Saturday, at 8:30 in the morning at the Metropolitan Cathedral of San Fernando. We are now very close to the highlights of our Lenten season, and we ushers in the Holy Week with our celebration of Palm Sunday on April 10 as follows: 6:30 a.m. Solemn Blessings of Palms at the church patio, followed by a procession of palms at the quadrangle. 7:30 a.m. Solemn High Mass. 9:30 a.m. and 5 p.m. Holy Mass with blessings of palms. Due to ongoing pandemic, there will be no face-to-face confession, but instead, all Masses on Palm Sunday shall be a general absolution with penance. We encourage our parish community to come in red for this solemn celebration on Palm Sunday. From Holy Monday to Holy Wednesday, our activities will be held in the church, starting with the Holy Rosary at 5 p.m., followed by the Station of the Cross at 5:15. The celebration of the Holy Eucharist will be at the usual time at 6:30 in the evening with Lenten reflection. Please be informed that effective on Easter Sunday, April 17, the parish shall resume 6:30 Sunday Mass, evening Mass, thus 4 Masses on Sundays at 7:30 a.m., 9:30 a.m., and 5 p.m. and 6:30 in the evening. Other details on Lenten activities as necessary will be announced in our Masses. Thank you. Talakad tapo, para kayong tauling bendisyon. Ingdino manatili kaya kayo, At kaya ka, tinurin. itukuyo ring puntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Dimdamtamong eni, ing panagkat ng ginong etap papanatilyan, ing kay katamong sarili king kakulangan ng nilabas, nunay matena kantang sumulong king paing tungol, kambe ning ganaka at kamulong. Iting paing tungol, milabas, alang kasakitan, ing ginu kapilan man, mangakong mayanabye. Dapot, pangako na nga kaya betaya, kambe ning kayang bendisyon, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyang pangne, umena ko nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat ng Diyos.
Sunday na po next week.